гадаа төрх шив과 мөг ээж 어머니에게 ээж сайн байгаа үстэй 어머니 잘 지내셨지요? Солонгост одоо их халуун байгаа үстэй 한국도 이제 많이 더워졌지요? Би сайн байгаа. 전 잘 지내고 있어요. өнгөрсөн амралтын өдөр хувцсныхаа шүүгээ цэгцэлсэн. 지난 주말에는 어쩌일 전이 했어요. гэхдээ би энд ирэхдээ 진 냄새нээс хойш бүх хувцас маань жижигдсэн. 그런데 제가 여기에 와서 살이 쪘기 때문에 옷이 다 작아졌어요. 네. 팀에서 сүүлийн үед дасгал хийж эхэлсэн. 그래서 요즘 운동을 다시 시작했어요. миний өрөөний шүүгэнд байгаа цэнхэр өнгийн тамирын хувцас цагаан богино шортыг явуулаарай. 제 반 옷장에는 파란색 운동복하고 하얀색 반바지를 좀 보내주세요. 이제 다 миний ямар хуу харагдаж байгааг сонсож байгаа үстэй. 어머니 제 모습이 궁금하시지요? өнгөрсөн 7 хоногт найзуудтайгаа хамт агуулсан зургийг явуулъя. 지난 주에 친구들하고 같이 찍은 사진을 보낼게요. жин их нэмсэн, царай их харалсан, ус богинохон болсон. 살이 좀 쪘지요. 얼굴이 또 많이 까매졌어요. 머리는 짧아졌고요. Би байнга эрүүл байгаа тул санаа битгий заавараа, эрүүл байгаарай. 저는 아주 걱정하지 마세요. 건강히 지내고 계세요. 일기쓴 증군 파일이 올림.